삼과 위치와 장소, 문화와 정보, 한국의 도시. 라이트 सँगै पढौँ साथीहरू। 한국에서는 한 개의 특별시 서울, 한 개의 특별 자치지 태종, 6개의 광역시 인천, 대천, 부산, 울산, 대구, 광주가 있습니다. 서울은 한국에서 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. 주변에 인천, 경기도와 함께 이루며 이 지역에는 50%가 넘은 한국 사람들은 거주합니다. 인천은 대한민국의 관문으로 인천국제공항과 인천항에 위치해 있습니다. कोरियामा चाहिँ एकवटा विशेष सहर सौल, एकवटा विशेष संयुक्त सहर छेजोङ, आठवटा महानगरीय सहर इन्चन, थेचन, बुसान, उल्सान, थेगुक, ख्वाङ्जु आदि छन्। सौल चाहिँ कोरियाको सबैभन्दा ठुलो सहर, राजनीतिक, अर्थतन्त्र र सांस्कृतिक केन्द्रित स्थान हो। आसपासको इन्चन, गङ्गिदो सँगै यसले महानगरीय क्षेत्र बनाउँछ। यो क्षेत्रमा 50% भन्दा बढी हानगुक मानिसहरू अथवा कोरियन मानिसहरू बसोबास गर्छन्। इन्चन बृहत कोरियाको प्रवेशद्वार हो र इन्चन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र इन्चन बन्दरगाह यहीँ अवस्थित छन्।